Mentang kasing na yo ya kaban lay kendo ya o CM at kunjuk yo o deputy CM. Halor ka daw na kamtaban pau ya kata kacing singaw ko jini kacing day pagna kacing baha jengki ya ka skim na kabanta jini kum ki MDC shipangut. Te kana kadai ka skim ko apnya tu epi ka balamang kerpang da ka central government ka ban menta ka snem kelas tang kata bangi ong dia ka 16 finance commission. Te kumba ka long ba na kana ka 16 finance commission ka jingmut ikolong ba baro ki constituency apo JHDC ki dei ban yo bah banta na banta ki kabit kapiang ki jing mentoy bat ki wei bat kam penrai penpar hagi constituency ki bangi ngi mikman te kat kum kene ka 16 final commission yo jing tip ba ka Meghalaya ka leyo ya ka allotment ke jangka kumba sispa lai koklur ban kene ka JHDC ka leyo ya ka bah ka 100% na ka ta mut ar pupra point san ka krore ka JHDC ka yo ya ka bha ka chongka te hadin ba ka yo te nakaliang jong u deputy CM badi pe ya ka CWD u la ai ya ka allotment na ka panta jini kumba ki lang ki MDC na ka ruling ro dan repat andang ila yo ya kata ka jinpan proposal ka dengan jongki andang ila ya syang bisa peramangi nisem maka kane ka jing ai bha ni ka long duna sya ba palat liang ha ka bangi ngim sola ya ka ban pediang na kata ka ar ka klor point san thaulang kabaki kiyo tagi kabaki ai ni kalong tang ar phaulak tengka marwe we MDC jong kanyang persya tengi shem komalong dayal o jingi ba kane kalong no sidyang palan bat ka bangim sungla ya kaban pediang yaka kum tama ta kasngi ngilaya kut pramangi ba ngilaya ka delegation airo daga jing tho sundan show CM bat munji show deputy CM rengkat ka jingker padaki bakin peibiang bakin besar biang bat bakin consider na kabutapan pengkiw susu ya kena kabha ni ni diman naki bala kum na kunong ide banyo san paulak tengka marwe kenang bangila ya kaban kam penyo ya ginon kam ki paiba ki bangi ni mikman te kata kali kedai ka benta ka bakong san jong ka jinglei kendo jingi yo CM antagasi te ni snow tenak ka wai kaliang ru wala lagi praktik ka bakumno kan long ka result adin dan rai UCM wala aya ka assurance ba un sakhat biang ya ka PP jengki ha ka bakin ni syang perkhat ba un sa ay ka jubab apo ka santare ba nakaliang ga jangiro ni layami nang tu ba ni don tangkane ka wipat ka ji perkhat kata long in up kata ka santare balada kamlong kumbangi ang not kumbangi perkhat tengin sa shin wipat ki senjam ki bakham tenge ban penbor ya ki ba ki de ya ka bande namar bale ni ngisem ba kamlong ka bade rukam bande akan rukam wala ni don hakano kaliang ru dari kena gadai kapisa ka jong upay ba ka baka sarkar kalamang ngala persyang ya kaban pule baro ka guidelines jong ka 16 finance commission ban ngam syam silang ru ka balat ba dai banai bha tang ya ki ruling badan penduna ya ki opposition kam don kono ka jing kada hukum kata ta halo kono dem bakikin ayu bakin penduna ini hangang isyam kadai tang ka jing politics ka jengki kaya ka bas kunsi kalong ba man ha kana ketiyo baladam abang ya kendo ya UCM ba ngire kren barbali o unsub bahaya ka ban consider biang uang ba kabuar ka syang hau deputy CM anda ngire kren pa ya deputy CM uang kabuar ka syang hau CM kia shift ya kata respons ke pren pamaki anda ngire kendo pat baro anu ha ka cukupor ki ong pat balai railang baro ki MDC jong karuling tinggi isnyo pala hadu kata-kata balai baki kerja kemudian balai baki kin pe sidang kemat ini hadu kan tengi meneru ngila ong yo UCM bakane kan dai kasin ke panongkong berkasin ke bakhadu banangna syakmat nyimkwa panwan arsin ya hukum kene kejaikam baki dai ya kaban perkhat ban baki dai ru ya kaban shim bakane kalau ka basis nang na syakmat lakum no ka allotment ya ki MDC ke jingi ka dai belong proportionate o ngi kam demand ban I equal